We ought to be reminded every now and then about this. Na abuna na singlew may tukan ruto ng mga may Red Bank Plains na rireba kini bala ta. Kina nona loloma bibusoti o Jesu Kristo and mbula rauti kini nikua. Kasi nga na grace ya, none of us has any hope. Dua tu kena iwali merau ni maroi kenda mai nangun salita mai kenda kina na bunida itu kena efso nawaseono natikine tini la kosombwe ya menonde koko na mado bungor lindot put on the how much ama whole ama kina leniana whole. If you just put on some una tarombanga, tepat? Siapa tahu? Me whole todo ko saranga, enda sana kay bula. Au via beauty kendo na itamba, kay samber, ang gibangrangan ng USB sayali. La sniper. You know who snipers are? Rata-rata kibi na snipers. Huh? Right. Oira ora sutia. Oira na snipers, oira kenan dawena. Enamana. They hardly make mistake. Oira ni rasandong dong atau konon randakai. Ya, suasot ya. Endo na italan do na doro ni biti, ay ori na Facebook. O ko ya baka metalitoka, baka do tagiti na doro bongo. Yen nga una kerekin metalanoa. Okoe bakai via rizebe bakai guilty ti ko lutu bakaristo guilty ti ko koe ni kautalai bien dona mbula ni dona tamata yen tu no ko ni sa bomba tu na uniform ya sa bakai ndo tental na yalo sa duruni ko na G20 ya ke security kino tamaindamu security o were you in the security then or you left no o ulayasi Ortungo na security, ondam. Oh, doon ang kanong natumaraw sa tukunin roto. Merto sa lay security, nirlang may kino-represent Barack Obama. O na-present kay Rusia, ni kalati ko niya tambag sarang na pepa. Nawang ni Rusia, kailan ito kay matasaw, ginawaswasong ko. O ko, ikaw sarto nga menon na fleet. O Putin. Sanggay tukun na kinital no, tukun na tamayin damo. Sa buhay, tulong may kanabula, may atang nakanggo. Arasa may survey, or ito na snipers, arasa ang damang to, all those tall buildings. Special sa nga merlaw may, dapat nung meramay, dapat ko itong kinoir na snipers. Menggara uniti ko. Especially, president kay Amerika. Oira talangan ko, nakinrisaw sa baundo na ka. Oira na snipers. Singkat apa ya, un rebeti ko may ulako pas Costco, may ulako Brussels, Ipswich, doon na kauli reda. Sibi nga ba ang Costco sa tangin na telepon na alam. Because camera ahead. O sarili ko na mo tukar sa pamalu ganti ko ya, sige nung umsala ya. Ayaw ko ipakatolen, gaya ibo sa may na telepon. Na di na tikiliw. Na baka salangan na weekend na nilutin ng matongo. Be cautious because you are in a sniper's territory. Kung na-sniper ko sa tiyo he hardly makes mistake. Kung baka sa mata ka, ngayon na imbi mo yung kinoibi, milay malele na ruko ni bunikaw ya. Saan doon do tumay kino ko elaw? Pano elaw kino ibi? Siya nikla to ibi? Siya nga saratungan nikla ibi na sina sa lauti ko kinangasaw. O tebita, ngayon nilaiban din nila. Andun naman nga o tebita, may tiyo ka nang buda ni Valo. O kung gabi laibaran kita, indala ni Galbo ni Bale. Unang gaya siliti ko ba seba? Kung na-sniper, saan doon ito may bunikaw? Puh!
Quando sniper go sini runo na job namba. Ko itu ngamene bakati bu me do ni ko. Joni tini sini la ko la ngamene nda umbuta ko me daba. Utako. Ela mo ko me daba. Me rabu ka daba. Falsa. He is here to put you down. He is here to put you down. Iba ka sali madongo, sali lutu. Menda kay suka niya kami ni kuwa. Non the culture, o tinagsikita mo ba? Relax. Dalam ko ipala ganito na nga, luna na kita Oh, relax tal no, naman na TV. Sarang dito manda siya, whatever. Kaku ba kan doon yung lubata, na isulu, ito kuno chisu mo, darama ka diko. Epson mo siya. Balita na sniper ko. Niolay bale, ko katumba. Lewa? Nyon ribet yung ng lori, o ko yan, digital yung ano ng lori. Don't give him a chance. You'll give him a chance, he'll put you down. Josefa, it's Peter. Nakilati ko, natamatang ko, doon na, o Josefa, ko na hit list. Baito irakitingan natamatan ni Kalu, tamati alon din ni Kalu, erati ko na hit list. O sa kilata lang na mo iti ko na hit list. Did you know that? Your name is there. My name is there. In this coming week, sige na iti ko na madaw sa awati, na madaw ni Leo, kaku sar na nun ma, ayaw sa soro, tamatang ko sa, no. He never gives up. Because ako yung dutungan on a job to put you and me down. Pang mo rin Joseph at ko eh. Nangauna sa layda ka may kinoko eh wati Potifa. You remember the story? Kaya sa Andres na ako eh. Op. Yang kay kanin raw. Ninduatan ni naturang ko Joseph. Amen? Amen? Yeah. Pero Joseph, hindi na makati ko na isulong mo. If so na siya. Put on the whole armor of God. Nangauna lupatakin ng misala. Sin daw sa realalo. Do na ngauna. Ri na nayalalong ko. Palaw talita ka sarang. Bikim ni naturubong ko. Uklan, ni sa sarap na alalong ko. Famous actor. Kung ngay actor ginakango, raw sniper zururu, but from the opposite. Raw sa kalindabo ko to na building ko sa luto ka na bomb. Sabi daw lang na block sa bote. Rasama tikete, rasado yung suka. Yung raw na sniper siguro, sa ngay biwano na bito. It took days. It took weeks. Sige ni dia toso. Balito yung doon nga sa toso, sada ba? Kung sniper ko, garaw na sa rabon no tos kina. Nadaro ka naman nila. Tuto ko na single lip. Sabaw nung kina. Garaw na rabon no tos kina. Bet nabingon sa alkedo ko, endabo ko tukino ko ya. Ya? Kaya sa toso, darabo ka naman nila. Toso with your full armor. Gonga na maruiko. Kaya baka isengan ko. Wow. Totoo dada roma nga. Dada roma nga. Ausanita ka. Baka samya. May nambulikin to na susulot yung mga babonggo. Mendala ko to. Mendala baka isulot ay ikin na to. E nessuno Cristo. Dayalo dono Gesù mi umbikenda. He is our only hope and our only safeguard. Without Jesus, tungo na tunungan may Red Bank Plains, kaya sa sengo Gesù asada ba? Mate, we are walking dead. Yes, di na. Ni sengo Gesù, ni sengo na may maringo. Poo! En rin na sniper ko. Ete mo may kaya di rani sa rujuruli kaya may nasusulot. Kaya usahan nita. Ang nawilang talagang doon, wikenda na tikinong ko. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. This is our only hope, and this is our only way out. Kaya singin ni may kilala ko yan, anong daitabi na loto, siya daba, tala-tala, siya profesa, siya daba. Siya ni kawitaka.
Di santon to nga may nananda kaya. You give him a chance, he'll take you down. He'll take you down. Bulang wala nga. Ngun sa lang andarong bulag kinang mo. Put on the whole armor of God. When? On Sabbath, sorry? Every day. 24/7. Usat ko na, ako isang tutal na job. Hindi ito nga na job, hindi ba katiya mo, may tamingo. Hindi mo ito, pati ka nung kaya. Kung na sigara ni ba na iko ya, doten mo ready ko ya. O ko ready ko, siapa ba? Unfair to kana ibang ko. O ko ready ko sa mga pinag. Mauna nga sarang da kinukuha na bitala no, sali wawa talmiya. Kanggo to kununggo, ore choli waray ko mo dito lingom sala. Lo di binang tu kanon dakay. Gonga na on sala na bulakin rin lot. Menda baka sulumi kenda. Baka sulumi kenda, ini balbala. Ne alundoni karisto ne bengon. Ta ko ere bag chisum don doanga. Ausani ta kasana kumas. Non dan bol. Ma do bongo. Kakuni lako wale, kakuni lako lala. Da sala ko lala e anda sandabo. Mendala ka tio bate ke chisu ne bengon ke nga. Kanda baka sulumi kende tiko. E na itobo sini balbal. Ne ba karisto ko ena rendam bulakin. Ausani tak sanung masuk. Me va kalonga te kenda batanan nondak.